Hi there mga kanos, welcome sa akong YouTube channel, Pinking Nose. I'm your barista, Mike Banja. So, kagsubong na very first episode naton guys, kaduan naton ang City Times Square Iloilo, kung diin may sila 3-day event na street food night market. So, it not only features local but also new businesses in a street food style. So, tara guys, updan nyo ko as we discover and explore what City Times Square Iloilo has to offer. Taran! So guys, ari kita subong sa City Times Square Iloilo, kung din yung second day na sila sa street night market. So tara guys, i-knows natin good day kung ano din mga local shops kad mga new businesses na ari sa City Times Square Iloilo. So, naghalin ako sa City Times Square Iloilo, kagdamo sila tao. So, amo lang ni guys ang gimbakal ko. Milktea si Chaithentic, tapos si milk base na yata kag midumi fruits si Crème Factory. Kag ari lemonades guys si Dice and Bites. Ang cute no? Chaithentic ta. So guys, si Chaithentic, ang in-order ko si Matcha. Si Matcha Milktea kag si Nom Yen or si Thai Milktea or Pink Milktea. Para kita nyo guys. Dako siya. For the size of big, it's 69 pesos. Tapos add ka lang sang 10 pesos for the pearl, so 79. So not bad. Dako na siya. At ang iyan na pearls guys, ara. Test natin. Wala ga overpower ang ang milk or sugar, sakto lang gid. So amo ni pili ko si Matcha kay Matcha Lover. Ang namit siya guys, ang pearls niya, which is ordinary, pero namit sa kay chewable siya kag tapos lang siya kanoon. Yung matcha itself, authentic siya na matcha. Hindi siya ang basic na matcha na powdered base or syrup base. So ari matcha tea leaves gid ni siya yung gamit. Naman. Promise guys. Ang mango stick rice nila, which is a Thai glutinous rice, fresh sweet mangoes. Tapos kung gusto niyo i-add ng coconut milk, I must suggest or recommend na dapat may coconut milk, tapos may vanilla ice cream. Pwede 1 scoop or 2 scoops. Sa akin, gusto ko 2 scoops para at least enhance pagid. Enhance ang flavor sang sang ice cream, sang fresh mango. So far wala pa ko din na na product, pero soon tani guys ipakita ko si Thai Pink Milktea. Si Nom Yen. Ready? Ang sabor niya ice crumble. Undecided ka sa any flavors dito sa Chaithentic, I must suggest yung split cups. I-check mo lang or ask mo sa baristas nila kung available ang split cups nila, which is 99 pesos for 2 flavors. Tapos split cups pa guys. So thumbs up kay Chaithentic. Maintain ila service kat ang ila na authentic na milk tea ang recommend ko sa inyo guys. So 10 out of 10 gid ni siya guys. Kung sa mga girls kat sa mga kids, mas prefer ko si Nom Yen or Thai Pink Milktea. So next guys, si Crème Factory. Actually guys, ang amo ni si Crème, bago lang ni sila na brand, limited lang ila na stocks yun eh. Pero I've seen so many recommendations guys na namit siya. So it does not. So gimbakal ko guys is ang dua
Tapos, add mo lang ng available nila. So, si strawberry milk. Ano, si banana milk. Shake. Okay. Puree siya na type na ano ni, na drink. Iga-remind sa ako na Vitasoy. Pero healthy siya, guys. So next, guys, si strawberry milk. Shake natin. Na-mix ko na siya, guys. Okay. Wow. Namit, promise. Hindi siya overpower sa tamis, hindi siya overpower. Oh, milk siya, pero go-complement siya sa ano ni, sa flavor. Hindi ko sure kung puree ni siya. Pero strawberry jam. Liwat si ano, si banana. Ara siya. So, na-mix ko na man siya, guys. And, as you can see. Okay. Namit kido fresh ang iyan na ingredients, which is strawberry and banana. Ang banana, duging puree siya. Tapos, I think mga pearls na gamay. Oo, pearls na gamay. Pero ang nami siya, more siya sa puree, sa fruit puree, especially sa strawberry and sa banana. Which is good, so good job. Good job, B-Cream. Good job. Perfect 10. Perfect 10 ka, guys. So next, lemonades. So, tatlo ni sila, guys, na variants, flavors. Si Dice and Bites Signature Nachos. So, they have lychee lemonade, blueberry lemonade. Iyan na ano ni packaging kag sa ano ni sa drinks niya. So, may raman sila, guys, cucumber. So, for the meantime, amo lang naging order ko. So, okay. Try to si lychee. Oh, may ziplock siya, guys. Kung gusto niyo ano ni at ga-travel ka mo or ga-jeep ka mo or ga-taxi, pwede yung kuha ng straw kag i-zip la lang. Diba? Sabor mo ginang lychee. Aftertaste nila ang lemonade, pero ang una ga-kick in sa akon, si lychee. Namin na siya kung, especially ano ni, init lemonades. Blueberry. Okay. Do lemonade lang. I'll give it a 9. 9 sa lemonade. 9. So, if you like this video, guys, please do like and share this video. And also, if you're new to this channel, Drinking Knows, please do subscribe and click the notification bell button for more updates and notification for my latest videos and latest happenings for Drinking Knows channel. This has been your barista, Michael Brian Gesto. Bye!